نیشانان دخوازن و چاخێ بۆ ئەلالەت یانی گەل لە دۆراوی زێدە دەبوو عیسا دەست بە گۆتنێ کرد ئەو نفشێ ها نفشێکی خەرابە لە نیشانەکێ دەگەرێ و ژ نیشانە ئونس پێخەمبەر پێوە نیشانەکە دن ژوان ڕە نایدان چاوا گۆ ئونس ji خەلکێ نینێوارە بوویە نیشان گوڕێ مرۆڤ ژی wê ji vî nifşî re wisa bê şehbanîya başûr wê di roja dawî de bi xelkê vî nifşî re rabê û wan sûcdar derxê çimkî ew ji kujên dinyayê hat da bû guhdariya şehrezaiya Silêman bikê û vaye yekî ji Silêman mezintir li vir e di roja dawî de xelkê nînê wê bi vî nifşî re rabin û wan sûcdar derxin çimkî wan danêzana ûnis tûbe kir û vaye yekî ji ûnis mezintir li vir e. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweşk û birayên hêja.